и Мане. Две имиња по 4 букви. Сепак можеби се работи за судбина. Добре дојдовте во Македонија, како се чувствувате? Dobro, bolje vas našli. Hvala vam na ovom gostoprimstvu i osjećamo se kao kod kuće. Eto, hvala. Hvala i bolje vas našli. Морам да ве пофалам дека изгледате прекрасно. Кој се погрижи за вашиот стајлинг вечерва? Za moj styling se pobrinula Žana, venčanica. Ona je specijalno uradila večeras ovu haljinu u emisiji kod Bokija 13. Tako da predivna je, za moju frizuru se pobrinula Kristina i njena ćerkica Nina i naravno za make-up. A za njega... Za mene su se pobrinuli svi pomalo, čak i Boki. Tako da, eto, svi pomalo i ovo je ispalo što je ispalo. Кога последен пат сте биле во Македонија? Да. Ти си први пат? Pa ja sam bila, pevala sam neku privatnu zabavu. Ne dolazim tako često, ali da, znam. Sviđa mi se Makedonija. Се допаѓа тука. Da, jako. Дали може да очекуваме некој концерт наскоро во Македонија? Da planiramo koncerti u Makedoniji i svuda po regionu. Периодов сте најактуелни, вашата врска направи бум на Балканот. Запознавање, коментари, признанија. Како се запознавте, еве да им откриеме на нашите гледачи и кога свативте дека тоа е тоа? Pa ja sam shvatila to onog trenutka kad je on meni poslao poruku na Instagramu. Pošto ja nisam mogla da pišem, ja sam mu samo poslala glasnu poruku, on meni takođe. I posle toga se meni dopala njegova boja glasa, komunikacija, ja sam baš nešto bila loše. I onda je on meni vidio da sam u lošem stanju i rekao mi je da dođem na TikTok i tako je krenula naša komunikacija, pa sam ja posle 15 dana izjavila njemu ljubav javno na TikToku i to je sve tako krenulo, evo i do dana današnjeg. Дали популарноста на Мина влијае врз вашата љубовна врска? Da li je popularnost na Minina? Uticala na našu ljubav? Ne. Mi Na samo naš samo jači. utiče ljubav. Samo ljubav. I samo ljubav. A što se tiče njene popularnosti, ona je popularna već 25 godina. Tako da, ja sam tu samo da je pratim. Evo ovako da ustane da vidite ovu lepu haljinu. Žana. I da će Žana da se pobrine za... Definitivno sam odlučila da će ona da mi napravi venčanicu, specijalno za mene, za svadbu. Tako da bit će to sigurno nešto još bolje. Ovo je prelepo, znači žena radi savršeno, tako da hvala Žana i hvala svim onim divnim ženama koje su radile, bukvalno za jedan dan su uradile ovo. Hvala najlepše. А Мане, ти што би носил на свадбата? Odelo, naravno. Pa odelo, naravno, ali to ću prepustiti, pošto je Mina neko ko ima i više stila i ukusa od mene, to ću prepustiti kako ona bude želela za taj dan da ja... Kako ona bude želela za taj dan da ja izgledam, tako ću izgledati. Meni se inače sviđa kako se on oblači privatno i kada izađemo ovako, nije imao priliku do sada da se nešto on kao dela i to, ali s obzirom da je on jarac, Škorpio i tekako ima stila, a mi se tu dopunjujemo, tako da se njemu sve sviđa što ja radim i meni sve što on radi. I jako je nežan, dobar, emotivan i pravi muškarac. Че си одговарате на тоа? Da. Не можам да не забележам твојот венчанички прстен. Дали може да ни го покажеш? Sa zadovoljstvom. To je verenički, a zamislite kakva će da bude tek bura. Ќе оставиме тоа гледачите да погодат. Дали може да очекуваме свадба во блиска иднина? Pa da. Pošto će on uskoro za Ameriku, taman da se ja malo da ispromovišem moje pesme koje sam izbacila u maju sam izbacila Rane, sad sam izbacila pesmu Oživela. To je pesma o nama. Pesma o nama koju je radio Rale iz Podgorice, pozdravljam ga ovom prilikom, a Rane je radio Fobi iz Beograda. Sarađivat ćemo još i bit će mnogo dobrih pesama, jedna i posvećena Džeju koji je radio Rale iz Podgorice, tako da, eto, imali su priliku da čuju tu novu pesmu Oživela i stvarno su super reakcije.
A što se tiče, ja moram i to da kažem, kada bude svadba, naravno, očekujemo i vas da dođete, da ispratite i da budete naši gosti, a ne da budete samo neko ko dolazi da odradi posao, jer sve ovo što se dešava, ne bi to ništa bilo ispromovisano da nije medija, da nije vas, i ja sam jako vama svima zahvalan zato što vi činite jednu, pa možda i po prvi put, pravu stvar. Kako god ljudi hoće da osuđuju, i neki postoje koji to osuđuju, ali vi zaista radite jednu divnu stvar, a to je promovišete ljubav. Ko nama ne veruje, nekaj. Ali znamo da ima jako puno ljudi koji veruju u to, a mi ih nikad nećemo razočarati. Tako da, hvala i vama medijima i bit ćete naši gosti na svadbi. Било чест. Сега имам следно прашање. Како би изгледала вашата идеална свадба? Како би изгледала? Mi smo o tome razmišljali, uglavnom... Dajte predloge, evo imate fore još par meseci, dajte predloge, pitajte ljude, uradite anketu, ja vam dajem evo to, pa ćemo da kaže svako kad čuješ od svakoga po nešto, pa napravit će se nešto fenomenalno. Uglavnom, za venčanicu sam se rešila, za odelo isto tako, pa što se mene... Lokacija? Pa u Beogradu. U Beogradu, da. A kako će da bude opremljeno? Pa ja bih hvala da bude sve u belom. Belo-plavo. Eto. Tako da, pošto on voli plavu boju, pošto je ta boja koja nas onako spojila, belo-plavo. Добар избор. Мина едно прашање за тебе. Старiji човек или сепак помлад? Pa, to je antologijska pesma, tako da to nema veze. Ja sam imala i mlađeg i starijeg, ovo je onaj pravi. Многу ми е мило за тебе. Дали коментарите од јавноста влијаат на вашиот однос? Da li ljudi komentarišu naš odnos? Da li utiču komentari na naš odnos? Ne. Mi se zabavljamo, mi se smejemo po ceo dan, nama je divno. Nama nikad nije dosadno. Како изгледа еден ваш обичен ден? Ništa, svuda smo Kao zajedno. i svih normalnih ljudi. Gde god idemo zajedno, normalno doručkujemo, šetamo, izvodimo klučiće, dete idu u školu, ja spremam ručak, idemo po emisijama, odemo u prodavnicu, na pijacu, gde god, tako da normalno. Mi smo jedni od vas, ljudi. I niti, što se kaže, spavamo na kristalima, niti imamo, normalni smo ljudi i takvi ćemo ostati zato što smo mi deo normalnih ljudi. Mi nismo deo nenormalnih ljudi. U to ime, mala soba 3 sa 3, a u sobi ja i ti, srce vrele glave lude, šta će biti, neka bude. Прекрасно мина, ти благодарам. И за крај, Мане, живот во Америка или сепак на Балканот? Balkan, number one. Balkan. Je Balkan. Ja volim New York, imam tamo veliku familiju i sve, ali Balkan je number one. Благодарам за учеството на нашата емисија и ви посакувам среќен брак. Hvala puno. Najlepše i puno pozdrava za sve gledaoce, za Makedoniju i za sve dobre ljude, dobrog srca i oni koji nisu dobri. Eto, puno sreće, puno ljubavi i mira.